filozofije umetničkog dela. Platonov diskurs. Još je Platon u antičko doba mudro primetio da je upravo muzika trojanski konj koga se treba čuvati i u koji se da upakovati apsolutno bilo kakva ideja u naizgled prihvatljivoj, pevljivoj formi. Pravi je trenutak da se podsjetimo njegovih reči na tu temu. Ako se, dakle, neko suviše predaje muzici, tvrdi Platon u svojoj državi, onda pušta da ona kroz njegove uši, kao kroz levak, uliva u dušu glasove frule i puni je onim sladunjavim, blagim i sentimentalnim melodijama. I onda ceo život provede pevajući i oduševljavajući se pesmom. On će doduše, ako je sklon odvažnosti, u prvi mah omekšati svoju volju, kao što se omekšava gvožđe, i načinit će nešto korisno od onog što je bilo neupotrebljivo i kruto. Ali ako produži da svoju volju neprestano ovako omekšava, onda će se ona rastopiti i razliti. On će je najzad sasvim ugušiti, svojoj duši, tako reći, odrezati mišice, a od sebe učiniti mlitavog borca. Bog je umetnost i gimnastiku dao ljudima da bi postali odvažni i da bi težili za istinom u sebi, a ne samo radi duše i tela, kao i zato da bi se obe ove duševne sposobnosti međusobno dovele u sklad, suzbijajući ili podstrekavajući gde i kako treba. Platon tvrdi da ko najlepše ume da objedini muzičko vaspitanje i gimnastiku, ko ih najpravovrednije privodi svojoj duši, mogli bismo s punim pravom nazvati muzički i harmonički savršeno odgajanim čovekom. Razgovor između Sokrata i Ademanta u čuvenom Platonovom dijalogu Država takođe nam donosi nadasve zanimljiv uvid u društvenu konstitutivnost pop kulture. Kratko rečeno, upravljačima države treba predočiti da ništa iskvareno ne sme da izmakne i da pre svega moraju paziti na to da se u gimnastičko i muzičko vaspitanje, da tu nikako ne uđu nikakve nesređene novotarije, nego da se ono što više čuva. Jer postoji opasnost da se ona pesnikova izreka kako ljudi najviše čeznu za onom pesmom koja ih, kad su u skupu, novotom svojom veseli, ne bi ponekad shvatili kao da pesnik misli na neki novi način pevanja, a ne na novu pesmu, i da se to ne bi pohvalilo. Takve novotarije, međutim, niti treba hvaliti, niti to treba tako shvatiti. Dobro se treba čuvati svake promene u muzici, jer to su opasne stvari. U produžetku Platon tvrdi da se načela muzike ne mogu nigde dotaći, a da se pritom ne pokolebaju i najviši državni zakoni. Čuvari moraju svoje stražare sagraditi oko muzike, pošto nezakonitost krišom lako uđe u muziku, jer ona se čini kao da je samo igra, da ne čini nikakvo zlo, a ne radi ništa drugo, nego se polagano naseljava i krišom prelazi na karakter,
i na sposobnosti, zatim postepeno jača i prelazi u život građana, a odande se s velikom drskošću laća zakona i ustava, dok na kraju ne preokrene sav privatni i javni život.